ungithola ngiyafunda. Yeah. Ngifunda emabangeni aphezulu. Okay, So, ema college. Yes. So if ngithola ke ungithola ngiyafunda khona lapho sengiyaqala futhi ngiyokwenza lezi zinto kuthiwa ama InServe uma uphuma lapha ema college then kwaba nokuphuthuma nje okukhona la khona ukuthi sengenza InServe kwenye yama CHC eyaziwayo lapha enseleni kwaqala indaba zamalobolo kwaphuthuma sisanela ngifuna uqamba amanga wajabula kodwa nawe kwakumnandi enhlizweni ubone ukuthi hayi ngizoba uMrs manje yazi nje ngifaka iringi manje yazi nje waposta nawe wathi hayi ziyasha manje kakhulu ngijabulile nje kakhulu then ke ngalotsholwa kwenziwa zonke izinto ezenziwayo uma kufanele umuntu ehambe yogana impela hayi kwaba kuhle ke saqala lapho ke nashada naqala umndeni saqala ke umndeni sina umndeni elisuqala sishadile kodwa mina ukungifica kwakhe nokuhlangana kwethu kwakukhona umntwana ebengenaye naye futhi owakhe umntwana navumelana futhi ukuthi nizobathanda bonke laba bantwana ngabantwana bethu bonke emshadweni busiswe ngabantwana abangaki emshadweni ngibusiswa ngabantwana ababili yes wangena emshadweni kuqala nini la ubona khona engathi hayi engathi lokho bengikubona ngikitazeka kangaka engathi ngiqhustile uqala nini ukubona ngiqala nje ukubona la khona sengiqala ke ngiyekisa umsebenzi seshadile ke manje ke masingithi ngiyasebenza nje kuthiwa yeka wena umsebenzi athi yeka ngobani akasisho isizathu ngaphandle kokuthi nje angeke ngikwazi ukuba nonkosikazi osebenzayo nami ngiyasebenza so nje yeka ufuna wena uhlale ekhaya mhlambe phela yinembi lapho ngoba uma ngabe ukuthi umkhwenyana uya afforda umkhwenyana umnande ephaketheni kulula ukuthi athi umkhwenyana ahlale ekhaya nkosikazi wami ngizokwenza yonke into mina gadi ekhaya wena ngifuna mangibuya kunuke kamnandi amakhekhe ngizwe ukuthi khona umama lapho engibona khona ukuthi hayi noma khona inkinga ekhona la ingoba angisakhoni ukujatshuliswa yilokho okuthiwa angikuyekeli angithi kuthiwa ngizosupportwa la ekhaya singiyekileke ayikho into engiyitholayo engangenza ngithi wow yazi ngiyayibona into engangiyekela umsebenzi la uma ukuthi nje ngeke ngayeka umsebenzi ila ngibona khona ukuthi hayibonanga umuntu ke lo usizoqala ke manje kutshelwe ukuthi uhamba apho ugcinaphi awuzubuya kuphi in because ngihleli ke manje lezi inyangane ngisuke ngihleli ngaleso sikhathi ngiphinde ngivuke ngiyithathe ngibona ima ngamanye amazwi uthi mina benifike nivumelane ukuthi kulungile ayi noma ngingathandi kodwa ngizowuyeka umsebenzi uhlale mawubone ngathi akasakwazi ukwanelisa izidingo ngemali bese uyavuka futhi wena uthi ayothi ngiyosebenza hawu yabona nje ngisho uba reportele ekhaya ukuthi yazi manje nginenkinga la ekutheleni kuthiwa angiyeke umsebenzi akekho nje nothi hayi mani mhlasimbe ungaqhubeki nalokho qhubeka nakho mhloniphe mlalele wonke umuntu kumina usho njalo nasekhaya nje ebandleni hayi no qhubeka wena yenza lokho akushoyo nikhaphule njani ebandleni nasemphakathini nje esebenzayo esetshenziswayo ethenjiwe ethandwayo makuqhamuka nina nje kubonakala ifamily ayi abantu abaningi nje babethi uma besibona bethi nathi siyafisa ukushada umshado njengo wakho abazi ukuthi ekhazi yabuya hayi la phambi kwenu si right si right la siyahleka siyancokola kodwa nje moke wafika nje ekhaya yaqala indaba ngikubonile uhleka noZanele wena benixoxana imake yini isikhwele kubhuti ngabe isikhwele mhlawumbe ngicabanga manje ukuthi ngenzele ukuthi kwakusona uzokuthethisela ukuthi ubukhuluma nomuntu iphumile inkonzo usakwazi manje ukubingelelana nabantu nje kufanele mawuphuma nje wena senehamba nekhaya zonke lezi zinto ngesikhathi uqala ukubona ukuthi ama sign lawo ukuthi mhlambe akuhambi kahle akukho enhlizweni yakho ukuthi hayibo engathi kuyonakala akufiki ke ngoba ngiyamthanda phela umuntu ngibanjwe uthando la ngiyamthanda lo muntu cha ke shape ngiyamthanda ngiyamthanda ongangukuthi angifuni futhi ukumphatha kabi kwenzekani uma usubona kodwa ukuthi hayibo engathi nempama isiyangena kuqala nini ukuba khona lento yokuthi uyahlukumezeka manje uyasithola nalesibhaxu la ekhaya
Yabona-ke le yesibhaxu yena eyangithusa impela-ke. Isibhaxu nje ngaqala ukusibona efonini. Umuntu ebulala eyakhe ifoni ngenxa yokumtshela ukuthi nalo ucingo lokhu likhalile alibanjwe phela. Utshelo wena? Yes. Akafuni ukubamba ucingo olwakhe. Wayeselenze njani ucingo? Wavela lithatha ucingo lwakhe waliphosa odongweni. Waphahlaza ucingo lwakhe? Waphahlaza ucingo lwakhe emva kwalokho walithatha walishuka. Yabona umuntu mayishuka washika walishuka ngalibona luba zicucu ngasukuma ngama. Unjani ngaleso sikhathi mombuka yena? Shintshile ungomunye umuntu nje. Nami engithi mangithula manje ngicabanga ukuthi hayibo kwakuhlobo lo muntu lo liyana useyisilwana usuyamsaba ngefone ukumtshela nje ukuthi hayibo kade bukhala ucingo libambe mfethu waliphihlisa wavela lithatha waliphihlisa wasaba wabona ukuthi khona ienga la ngaqala ngasaba uqala nini ukushaya kwawena la qala khona ke nje ukuthi ebone ukuthi hayi lana la ngakwazi ukuthi ngishaye uqala la khona uma sengiqala ngireporta nami ekhaya ukuthi hayi ngeke ngathi khona inkinga ekhona la ngicela ningikhulumele nobhuti nibuza ukuthi inkinga ikuphi kahle because akayisho inkinga yakhe ukuthi kephi uma ungambuza uqhamuka umbuzo kanti wenze njani wangaba right nje nizolala right nihleka nibuka ama movie yonke into niyahleka kodwa nje kungase kusene ngasakhulumisa umuntu so be umjika Joe liyabanda liyashisa ubungeke usumethembe into ngazi ukuthi unjani ubungeke usumethembe naphambi kwabantu ubungeke usumethembe ubekwenza naphambi kwabantu kwesinye isikhathi abantu nje ubekutshengisa ngeso nawe uzobona ngeso nje uthi asingathi khona inkinga ekhona njengoba usebenza kangaka nabantu hamba ubo MC emcimbini ehlukile benihamba benike nihambe naye nombuso kuwedwa besihleze sihamba sonke bekuyena umuntu ke bengazi ukuthi la ngiyakhona kufanele ngihambe naye afika be right kodwa afika be right kodwa mase nibuyile uzobe usuchaza ukuthi ubani wadi usombingelele okay ubani bese khaga bese kwenze njani okay mina ke sengiyislima ke sengimileke manje nina ke ngibelo kubingelelana no yimina sheme bengiyosebenza lana angibakhumbuze emakhaya abantu lalele uhambo kuKhozi FM kanti bakhona ofisa ukusho ngashaya ungathumela umyalezo wakho ku 071 613 667 071 613 667 inhlanzi nontombi wakandlela esixoxa naye la asisheshiseke sithandwa siqhubeke nohambo lwakho 2018 waqala ukubona ukuthi hayi ngeke engathi akulungi kahle la ekhaya waze wathatha nesinqumo sokuthi uyaphuma la ekhaya kwenzeka kanjani lokho ngisithatha nje isinqumo sesisanele emva kwesikhathi eside ngoba ngiyakhuluma ebandleni akekho nginakile ngiyakhuluma emndenini wami akekho nginakile akekho nje okwazi ukungilalela uma ngengathi yazi nginenkinga lapha ngiyashaya uthiwa emxolele vele emendweni kuyabekezelwa abekezela nawe masifika lapha sihlala phansi sebeziwe kuthiwa uze sihlale phansi sizwe indaba uzokhala minyembezi kusukume mina qala futhi ngiyohlala eduze kwakhe sekuyimina ngemcomfortayo sengibona nje umuntu wami yakhala sekuphatheka mina futhi kahle Nkosi yami kuba unkosikazi imina ngimcebile njalo wena kodwa futhi usumduduza imina futhi sengimduduza imina futhi ngizobe sengiqoqa impahla zami sengihamba naye sibuyela la sihlala khona ke manje wafika isikhathi la egula khona wadabuka futhi wena mina futhi anisahlali ndawonye asahlala ndawonye ngithatha isinqumo ke sokubuyela ekhaya ngithatha izingane zami ezimbili ke manje ngithi no angike ngimshiye mhlasimbe khona into engcono ezovuka emqondweni wakhe akuvukanga lutho ngoba emva phambi kwalokho ngimshiye wavela wa resign emsebenzini usaphuma imali zakhe wayibhoza yamabhoza waninakekela njengomndeni nadle imali kwamnandi ekhaya cha kwenzekani hayi nje into eyenzakalayo la uma kuthiwa kufanele kuvukwe ekseni uvuka ngo4 umuntu akasekho ngisho endlini imali akulaleki hayi kuthiwa kulaleki uma unemali ngizibonele ngazibona ngosuku avuka shone singamazi ukuthi ukephi uyidla nomani le mali ephuma emsebenzini asimazi nokuthi uyidla nobani awuyiboni sinabangani abaningi usenethi nihleli nje nibona ngeemoto ziyangena kuzokhulunywa kushawo 1 ekseni nabantu ongabazi kuphunywe kubuye kuzongenwa endlini nisezongena endlini ebanda kade ehleli phandle kudliwa le mali ayingadecide ukuthi no angimshiye isasekhona le mali ngingahambi singasekho ngamshiya ke ngabuyela ekhaya ngithe ngibuyela ekhaya ila engiqale khona ngabona ukuthi okay ngiyakwazi ukwenza izinto ngisengakwazi futhi nale ukuyenza wenza ngakho wami umuzi wakha ekhaya ngathenga eyami indawo
ngakha owami umuzi ngahlala nezingane zami sisahleli kusemnandi enjoy ukuthi sihleli nezingane nawo umbiko oqhamuka ugijima ngesigijimi senkosi uthi ena hayi kubi kumyeni wakho uyagula engahamba noma inini emhlabeni wenze njani manje wena yimi futhi lo ngiphatheka kabi manje sengiyahamba ngiyomlanda amakhosikazi alalele ayayazi lento okhuluma ngayo ayasho futhi nawo ukuthi hayi inkosi yami ngimsoli nami ngangenza nje ngiyazi kodwa ama 2000 athi awusuka ngangeke ngize ngiyimele leyo yes wamlanda ngamlanda ngimlanda uFebruary 2019 wahlala naye sengihleli naye ke manje ke ngithathe ngisho insuku emsebenzini ngumuntu understandwayo manje ukuthi nginesiguli la engisinakekelayo wasinda wavuka wavuka umuntu wenzani into yokuqala nje avukela kuyo ukuthi yeke umsebenzi waqala le yanto le kade yisho wathi yekelana umsebenzi ngoba yena uresignile phela uhleli akasesebenzi uhleli ekhaya wathi mina ngizobuyela emsebenzini noma inini wena nje yes yeke umsebenzi ngathi mina hayi kunokuthi ngiyeke umsebenzi kungcono ngivele ngiyeke wena yaqala lapha inkingi bekungokuqala nqa empilweni yami ngimtshela ukuthi okungcono ngingayeka wena ngithi bethi eqaleni yeke umsebenzi ngiyeke umsebenzi ngiqhubeke naye so kulokhu ke sekujika izinto ke sengithi nayi ngamane ngiyeke wena kunokuthi ngiyeke umsebenzi waqala washintsha manje washintsha kakhulu washintsha ngalendlela yokuthi uma uqhamuka wawufila lento ukuthi ngathi uyisihambi kulomuzi lapho nginalento ethi umuzi wami ungamane uhambe wena kunokuthi khambeni uyamncikisela yini kanti sisi angimncikiseli enhlizweni yami sekunalokho ukuthi ngeke ngisahamba phela manje ngithi ngihambile ngamshiya lapha ngayo iqalelo kwami eceleni weza khona awusakwazi awunayo mase ngisuka la lalela ke ngifuna umlaleli wami hlala lapha ekhaya uhlalisise ungabisathatha ngisho inkomishi yetiye ngoba ngifuna uzwe ukuthi emva kwaloko kwasekwenzekani mangikhuluma ngesimanga ezimangeni angazi ukuthi wena wawukade uzokwenza njani no mkhwenyana umbuyisile nihlala nonke wafika leli langa engikholwa ukuthi awusoze walikhohlwa empilweni yakho kumele uhambe uye emsebenzini empangeni xoxela abalaleli ukuthi kwenzekani hayi ke luyafika ke usuku la ngomhla ka9 August sukulabantu besifazana uyosebenza yobu MC kabi 6 to 6 hayi inkosi yami ngiyosebenza lapha yana ngiready ngihamba nabo laba abantwana bami ngifike ngisebenze njengenjwayelo kodwa into esihlezi sinothisa ukuthi lapha uNkulunkulu wabakhona kuleya event uNkulunkulu wehla ekseni ngo5 siqede i-event uma siqeda le event kuba ukuthi kufanele ngibuyele ekhaya njengenjwayelo njalo mangiqedile i-event le anqabile ukuthi siye kuyona naye uthe unqabile mangabuthi kanti nivama usukhamba naye yes sithengile yonke into kwayena okwakhe kokugqoka kuthengiwe ngihamba nje mina ngokwenza ikhanda inzipho kufanele ngilungiselele phela ukuthi ngiya kwi-event wafisane wathi I know ungahamba wena ngithi ngishiye nezingane wathi I know zishiye ngahamba ngale event fike sikhonze sisebenze siqede ngibuya lapho 5 ekseni ngishiya artist yokugcina sengiyifakile angikhohlwa nanokuthi kwakuba sengiyifakile senginalento ethi nje ngiphuthuma ekhaya mangifika ekhaya njengenjwayelo ngiyavula isicapha ngiyangena ngiyagumula maqhoks ngibeka lapha yana ithi into kimi awulali la ungalali la ekhaya ithi nje uzungalali ngizama ukufuna ukuyiphisa lento ithi into nje thatha impahla zakho manje uvela uyekini hayi mangivuka mangena kuvele kuvuke lo umfana kubantwana bami ubuyena omdala avuke if evuka ngithi mina asambeni sekhaya ajabule nje naye jajule uthi uyazi vele bakujwayela ukuthi uma mayibuya ngalezi ikhathi sivele siyophumula ekhaya kwagogo nomkhulu evesane evuke yena qala athi nje ayihamba wedwa
kusho umkhwenyana yes ngizosala nabantwana hamba uyophumula ngiyakubona ukuthi ukhathele lapho usho usemi ngeenyawo ngiphethe ibag enempahla esizoyigqoka esontweni ngakusasa angibange ngisabuyele endlini ngiyobeka ibag le ibag ngithathe ngiphose ebhuthini bese inhliziyo yami kodwa ingitshela ukuthi lo mncane ngimbonanga ephaphama kodwa futhi ngibe nalokho ukuthi I know maybe ubelele ngihambe ngikhaya fekhaya ngilale ubuthongo njengenjwayelo umuntu uma ebuya ekseni bayazi ababuya ekseni njengathi ukuthi uma ungalalanga ubusuku bonke ubuya ekseni ulala bobuthongo ngalala ubuthongo ubunzulu ngo-11 kungena ucingo 11 ekseni mangingena lolu cingo inamba engayazi ngiyibambe sawubona sisi unjani sicela ukukhuluma noMamdlela ngithi hayi uyena ukephi ngithi ngisekhaya ukephi ekhaya ngisho kusenseleni okay no akude kakhulu ngoba mina ngihlala esikhawini ekhaya kusenseleni indawana nje eyibangane elincanyana then if ngiqhubeka nalolu cingo nale call athi ngicela uphuthume kwakho konakele ngibuze ke manje konakele ini ngihambe ngiyocela ubaba baba cela ungiphuthumise kuthiwa endlini konakele emqondweni nami kunokuthi maybe balale kwashindlu kwenzakaleni ayike nami ke siziyaduma ke duma ngempela ke manje ayisingene emotweni sambe masifika lapha ya into yokuqala eyangithusa sisazongena ngakwami ngibona imoto eyiningi nje akuyona indawo ephithizelayo gcwele imoto nje kuyaphithizela ezinye ebhekele nomphakathi angakawubona umphakathi ngisabona imoto nje ama-ambulance nje hey sihambe sizifike ekhaya mangena abantu bangakanani egcekeni abagcwele egcekeni bagcwele namaphoyisa khona ayikho into engekho khona lonke uhlobo lomuntu sengibona ama-danger tape ngibuza ayibo kwenze njani ngingeniswe abantu sebekhishwe ngaphandle ngiyangeniswa-ke manje yimi lo ngiyangena mangingena basafuni ngehla abafuni wehla emotweni kunalokho bangehlise kule engihamba ngayo bangifake kweyamaphoyisa ngibuze kwenze njani bathi hayi kuhlala nje khululeka akuyikho into ethi nje hey vula isicapha wena ugijima uyongena kwakho uthi kwenze njani ayikho angikwazi ngoba ngikakiwe kunomuntu ngala nangala ngifakwe phakathi nendawo ngibuze kwenze njani hayi bethi hayi no akukho wrong ubuze ziphi ingane hayi zila kwamakhelwane husband bathi hayi nanga evenini ngibhekene neveni yamaphoyisa ngiyambona lo muntu ongemumva evenini mhlambe kuphele 2 hours ngivalelwe la emotweni akekho nesibindi sokuza kimi nofikayo ufika buza ukuthi senimtshelile kuthiwa cha abuyele emuva noqhamukayo senimtshelile cha ayibuyelele emuva uzutshela uba ngize ngitshelwa ilo olande idumbu la endlini Nkosi yami ufika uthini sisi umyeni wakho akashongo lutho izinto eningi wafuna wahlala phe kodwa sisi umyeni wakho ubulala abantwana Nkosi yami ngithi abantwana not umntwana abantwana ngithi hayibo kephi bethi la endlini bathi ungangena endlini ngithi yes ngangena ngiphume mangiphuma kube khona oyedwa oqhamuka ezongidonsa angibuyisele emotweni athi ufuna sibehlise noma ufuna ukubafica sebelele phansi ngibuza behliswa kuphi kuthiwa balengisiwe ngithi balengisiwe ethi yes ngithi mina no ngicela ningehlisele bona hayi babehliseke ngingena endlini mangena bafica sebebekiwe nje passage bobabili abantwana boyi2 bangakanani iminyaka yabo lo munye usena 7 years lo munye una 3 years ubezothi 4 7 umfana ugirl una 4
So mangena endlini into oqala nje engiyibonayo ngibona bona ngivele ngigijime ngekubona ngibathinte ngizwe ukuthi hayi sebeyabanda nje emva kwalokho ke angifuni uqamba amanga angikhumbuli wenzakalani kodwa into engayenza ngacela ukukhuluma naye esaseveni umkhwenyana yes mangifika kuyena nje ngithi kwenzakaleni ubabulaleleni abantwana vele ethi ngiyaxolisa ntombi ubabulale ngani fika wabaklinya wasiyabahenga mawukhuluma naye uyakuyena ukhiphe elilodwa uthi ngiyaxolisa uthi nje ngiyaxolisa ntombi akachazi ukuthi kwenzekeni cha kwenzekani emqondweni wakho ngalesi sikhathi sisi emqondweni wami ke njengamanje umqondo ila ngafunda khona ukuthi umqondo uyagijima yashesha ila ngacabanga khona ukuthi njengamanje sekumele ngenze njani kumele ngireportele bani akekho futhi umuntu engicabanga ukuthi uzoyi-understanda lento le because abantu bekumele beyizwe kangcono ilapho bengibareportela eminyakeni ewu12 eyedlule kodwa ke esangishaya ngisareport kulokho kuthiwa umuke wa divorce uNkulunkulu ngeke uzombona uNkulunkulu umelene ne divorce ngihleli ke la ngihlaliswe lokho ukuthi uma njengoba uNkulunkulu ngimthanda kangaka kusho ukuthi sengalahlekelwa uNkulunkulu ngenxa ye divorce nje emva kwalokho ke bahamba abantwana baye emakhazeni sekuyimi ke lo ngigqiqake ngehla ngenyuka ke manje ngilungiselela ukungcwaba abantwana mangcwatshwa lafika usuku bangcwatshwa abantwana iyabuya yini into yokuthi hayike manje sengibhekene nesimo sokuthi abantwana bekho nomyena akekho suku lokuqala nje beshonile nihlela endlini ba4 i3 yonke ayisekho sewusele wedwa endlini mawuthi 3 ubala nomyeni ngibala nomyeni phela manje i2 leshonile naye futhi akekho uphumile phume ngeveni umbone so ngihlaleke phezulu kwaleso simo ke sebengcatshwe abantwana uya enkonzweni akuvumi nakuvuma angikwazi nokuvuma amen angikwazi kwakulalela umuntu oshumayelayo because umyeni wami uye futhi omunye wabantu akade beshumayela esontweni njengoba ngishilo eqaleni ngithi ubethenjiwe ayish so angikwazi kwakwenzani uma kukhulunywa ngendaba yesonto nje kufana nokuthi ukhuluma ngenye into la kumina bathina abantu umphakathi hayi umphakathi ke uyayikhulumela yonke into ongayikhuluma basho khona ukuthi wayengekho kwi-event wasambone ehamba nobhuti thizeni abanye bathi nje wayekhona la eThekwini njengoba ngiseThekwini njena besho izinto eziningi sebeyakubheka sebesho noma yini abayicabangayo ukuthi yini eyenze ikakhulukazi umphakathi uzwelana nami ngoba sino 5 months phela sihleli kule ndawo akakasazi story abantu abazi kangcono story abazalwane yibo kanye laba bakubhala ku Facebook bathini ku Facebook bathi nje umuntu ethi nje ubhala intshumayelo yosuku uthiwe nje nikhonza uNkulunkulu ngizolinganisa ukuthi nikhonza uNkulunkulu njalo niphume kulabo ababulawelwe ingane ngenxa yobufebe alikho elinye igama esingalisebenzisa so wena lo yimi lo nasemaphepheni obulawelwe ingane ngenxa yobufebe umthombo othembekile ukubeke kanje yo manje ngala usakhaliswa abantwana bakho ngala ubhalwe emaphepheni ngala ubhalwa ku Facebook uthi khona nabangani ababeya kombona bayahamba bayombona bayabuya nento ethi hayi lo mfazi uyena othwele uthwale ngendoda yakhe kuyobhala ku Facebook nangeyingane usebenzisa indoda yakhe kubula kufa ingane ukuze yena abe right so wena omenzise enze lento ayisho mina engimenzise yonke lento ayenzayo kwenzekani kuwena sonke lesisikhathi nami ke ziyaduma ngisaba ngisho ukubuka abantu ngoba mawuthi uyaqhamuka nje wonke umuntu othi kufanele ngabe odingane zakhe ziyaphila ngenxa yobufebe nje basho yonke into le waze waqala nini ukuthi ukhulume nomyeni wakho mhlamba ngibuze la emva ukuthi amaphoyisa emthathile wagwetshwa emva kwesikhathi esingakanani
akuthathanga isikhathi eside isikhathi esingangenyanga inyanga eyodwa inyanga eyodwa kwenzeke ngo-August 9 August 10 ya ugwetshwa nini yena ugwetshwa ngo-September 17 ngoSeptember iyathini inkantolo yamgweba nje olife ababili odilika jela ababili yes kwakuphatha kanjani lo kwangiphatha kabi nje kakhulu ukuthi why vele kufanele ngidlule kuyo yonke lento ngidlulisa umuntu engithe ngiyamthanda ngizomthanda ebuhleni nasebini ngakusho phela ngafunga futhi kwakusuka enhlizweni ngangakusho nje ngikusho emoyeni ngangisho ngangisho into engiminayo uma usubonile ukuthi cha usogwetshiwe abantwana babuyi bashonile umyeni wami ugwetshiwe uyohlala odilika bajele ababili angazi ngiyophinde ngimbone nini kumele uqale impilo kabusha yes wenze njani ngiqala enye into ke manje ukufuna ukuyikhipha busy nginalento le ethi kumele ngikhulume ngifihlile isikhathi eside ngihleli kule abuse ngiphila ngathi ngiright ngafuna ukuphumela obala tshela mina uthi kumina mawusubheke emuva uyabona ukuthi kwawena wacishe wakubulala several times ikhathi eziningi khona la ngangivuka khona emile yabo enyaweni zombhede emile hefuzela nje kakhulu ephethe umese ngivuke ngithuke ngibuze kwenze njani ethi hayi no akulutho ngivuke ngikhohlwe ukuthi yini engiyibonile yo ngiqhubeke ngiyele emsebenzini usukhumbula manje sekwenzeke lento angikhumbulanga sekwenzeke lento bengikhumbula before kwenzeke kodwa bengithi mangikubeka ngithi yazi namhlanje ubaba la ekhaya ngivuke enze into nje ngingayazi kuthiwe nje hayi wena nje onenkinga uthi ngelinye ilanga wayephethe umqamelo uphaphama ebusuku futhi ngiphaphama umile la eceleni kwami phethe umqamelo yabo mawugona umqamelo ugone kanje ugonile lo mqamelo ngiyaphaphama ngiyabuza hayibo umelene ethi hayi bengikubuka nje yazulala kamnandi usuyabona manje ukuthi mhlambe wayefuna ukubulala wena ngibona manje wahlala sisi wabekezela sekuhambile ke konke lokhu usuqala impilo entsha ufuna ukuzikhipha busy uthi wavuka wathi ngizophuma ngixoxe ngalolu daba lwami ngisize nabanye abantu besifazane abaseyinkingeni ezifana nami baningi abavelile emva kwesimo sami baningi abavelile ngoba ngaphumela obala nje ukhuluma nabo nje sekungcono yini kwena akukabi ngcono ngoba benginale pressure futhi ukuthi bethi divorce sekuyibo manje laba abantu abathi divorce uboshiwe umyeni ingane ayisekho umyeni ugwetshiwe odilika jele awuka divorce akifuni kusawumyeni wakho kusawumyeni wami ngisena lento abama bekhuluma abantu ngithi ena ngizodivorce sengithanda abantu bezithi right ekhanda ngithi ngiright kuze kwafika nini ngingafuna ukudivorce ngiphoqa ngangifuna luphele lona luziphelele kimi because akabulalanga abantwana ngingamthandi phela ubulala abantwana nje ngiyamthanda lalela sisanele kuningi kakhulu yimi lona ngimqoqela impahla ngenkathi eboshiwe makuthiwa ena khona izinto ezidingakalayo yimi lo ngiyamqoqela ngithi nje akakwazi ukuhlala lapha egqoka ibhlukwe elilodwa esagwetshiwe ngenza neresearch la ukuthi kwenzakalani lapha ya ejele bayangitshela ngithi hayi akathola impahla mina futhi engqondo hambile asizobalaleli abambili abathathu nje ukuthi bathini inkosi yami sihlele nontombi wakandlela uhambo noNkulunkulu asibezwe #eshilo hayi waze wabhlungu makethu isimo sabhekana nontombi le ndoda ayisi ngena usathana oba lona idemoni likhona yabona nje ukubulala izingane zakho ukuzwisa izingane zakho ubhlungu ngoba phela kubhlungu ngisho uzwe ingane yakhe ikhala nje uma usuzoyibulala wena ngezandla kusuke sekufika idemoni nje kusuke sekufikela usathana yiko kufanele hleze sikhuleka nje ngiyabonga ucwanini lo emnambeni sekumele ngenze njani Nkosi mamumbokazi masisi wami lapha nihlele khona esitudio aza ngaphatheka kabi lolwambo lakhe kodwa ngiyacela uThixo azabe naye wayesazi uThixo
thina singamadoda mama Mbokazi sazi ba kungathwani sisiyeke ubugebengu kuhlumeza abantwana nabantu besifazana andikho ngcono nami kwaze kabuhlungu. Sanibonani Mamkhoza. Yanzima indaba thina sizele bakwethu makuzoba njena einganeni zethu thina senze njani asesizokholwa bani thina sitshele bani makuzoba umuntu omvikela ozokwenza kanje einganeni nokusisa nesibindi. Sawubona mamzanele ukhuluma noThuthukani la Nhlangulela emsinga amachuneni kwagoqa kwamathengwane. Mamzanele ibhlungu inkulumo ekhulunywa usisi usisi wezobhlungu kakhulu. Shilo Mambokazi uStrong uSistombi uStrong ngikhumbula esixoxa le story sakhe kwiHeal My Wound eMandeni instead ukuthi ekhale kukhala thina sakhala exoxa lento phatheni umbone ukuthi uStrong kwaze kwakhala indodakazi wakhe sezama ukuyichaza lento phatheni nje uStrong uNkulunkulu yaza kakuthwesi kwesinye isikhathi umthwalo ngaphezulu kwamandla akho ayishem lo mama uStrong kakhulu uNtombi empanza lo ngihleli nani nje Sawubona wesizanele. Sizanele nesihambeli sakho ngiyasibingelela onaso ukhuzini. Usizwa kaDlamini wase Free State eMemela. Ngisenyukhasele engagane kwamanje. Hayi sisimazethi impilo yabantu iyahlaselwa la emhlabeni manje. Iyahlaselwa emhlabeni impilo yabantu yazi. Hayi isimo esike sabhekana nodadewethu lo okhulumayo cha. Hayi sibhlungu kakhulu kabi. Sibhlungu angazi ukuthi ungasicala ngakuphi hayi ngiyasizwa sesa kulungile simaze kanti #uhambo ngiyabingelela mazethi nesihambeli sakho lapha umoya icebe ekhulu empangeni yabhlungu into kamkhaya wami lapha isitori asichazayo ibhlungu lento ayikhulumayo uyabona la emhlabeni abantu baye bengcwaba uphila ungcwatshwa abantu behlasela abantu hayi ngiyazwelana naye ubhlungu adlule kubona but uNkulunkulu wesithu umhlengile nje njengoba uyamzwa noma ekhuluma ukuthi useqinile ithuba lokuxoxa nomyeni ngeke ngalithola la khona sekuyimina ke sengiyikhethela ukuthi ngifuna ukudivorce ngayithathela nje isinqumo sokuthi ngifuna ukukhuluma naye ngakhuluma naye. Ukhuluma naye kanjani? Ngikhuluma naye efonini ngocingo. Uyakufonela khona ejele? Uyangifonela umbuzo oqala ngambuza wona why wabulala abantwana kule minyaka yonke nje nginalento nje ngifuna le impendulo kuphela akukuningi ngikufuna kwena vele ethi nje nganginomona. Kanginomona wani? Kanginomona nawe mangibuza akusona isizathu nganginika sona leso ethi ngangibona indlela ophusha ngayo ngangibona ungihlula ngaba nomona. Ngangibona uphumelela kakhulu ngangibona uphumelela ngomsebenzi wakho indlela wawuphusha ngayo wazibona emncane yena wafinyela usho lokho manje ukubulala izingane ukujezisa wena ujezisa mina uthi wabona kungcona ngiphuce lokho abona ukuthi ikhona esengikuthanda kakhulu enginesikhathi sakho Thixo onamandla akuphuca abantwana ngoba ikona ikhona osukuthanda kakhulu. Tshela mina sisi kwenzeke lokhu ngo2019 August. Tshela mina 2020 2021 2022 2023 sekufikile yini ukuthi umxolele? Into oqala leyo engayenza kuleli phasika la ngo2023 la kufinyelele khona kumina ukuthi soyisikhathi sokuthi ngikhulume naye ngimtshela ukuthi ngiyamxolela ukuze ngibe nepeace nami ngingalokho ngikhuluma ngalesi simo ngingamxolelanga. Umndeni wakubo nisazwana nawo kwenzekani emva kwako konke lokho? Hayi mawufuna sidlule leyo singayidlula ukuthi ngikwaziyo nje ngakusho kwanele ukuthi ngiyazi ukuthi le ngizoyisho ingaba inkinga ngoba imndeni eminingi yes ishiye kanjalo sisi ungabusafika kuyona. Ngifuna ukwazi wasuqala lento okuthiwa healing my wounds. Yes yini le? Ngangifuna uNkulunkulu ukuthi kube uyena oselaphayo because abantu abakwazanga kungelapha. Awusalaphi wena wedwa usulapha nabanye? Sengilapha nabanye abantu usubatshela ngezimpawu owaziziva wena ngamasikazi enginawo
sengikhuluma ngento enginayo sengithi abantu ababuke mina bebuka uNkulunkulu wayibona izingane zakho yithulwa phezulu zabekwa phansi ngayibona zishona phansi emgodini ngangemiphathi kwazo zibulawe ubaba wazo umyeni wakhe nafunga naye obezithanda ngokwakho uma ngabe ubheka ngokwakho usuhlalile wakwazi ukuhlaziya uwedwa kungaba iqiniso ngaba kulona iqiniso wazibulalela ningane umyeni wakho angifuna uqamba amaqondo wami ngaze ngiwenze ufuna ukufinyelela lapho ngoba engangikulindela ngitholanga ngangilindela izinto eziwu2 engangitshela zona 1 ngangilindela ukuthi ngasho ukuthi ngizibulale because of ungifebelile angikutholanga lokho even namanje uphika ami ngonyawo lodwa ethi nje angikaze ngusho lokho ebantwini kwakuyisho labantu befuna indaba wathi kwakuyisho labantu okwesibili ngangithi mhlawumbe uzothi ngihlaselekile ngibe namadimoni athila ngihlasele mangithi ngiyambuza nangamadimoni ukuthi amaningi amadimoni akhona emhlabeni ngabe awukaze yini nawe ube ngomunye wabo owadonsayo ukuthi engene kwakho athi cha njengamanje emva kweminyaka ewu4 uzizwa unjani mawucabanga ngabantwana ucabanga nangekusasa uzizwa kanjani njengamanje indlela engizizwa ngayo ngingasho ukuthi ayikho right uma ngicabanga ngabantwana kodwa mangicabanga ngami ngizizwa ngiright kakhulu ngoba kufanele ngingabheke emuva ufuna ngibuke noNkulunkulu ukuthi uma ngisuse lapho ngisabi uthini kubantu besifazane ku Healing My Wounds uma sihlangene lapha ku Heal My Wounds ila khona sisuke sikhuluma ngobuhlungu esidlule kubona ila ngibatshela khona ukuthi akusiza ukufihla laba abantu abathi bekezela kuzolunga mntanami basuke bengasekho masubhekene nesimo uyabona yini mhlambe ukuthi ukuba washeshe waphuma usathole impama eyodwa embili entathu wathola nesibhakela wamvuka emile naphambi kwakho mhlambe kuye kufike yini ukuthi mhlambe ngaba kufikanga la kwagcina kufike khona ekutheni kubulawa izingane kuyafika ukuthi no ngaba kufikanga la kodwa futhi ne Heal My Wounds ngaba yikho ngiyakuzwa ngame yamazwi uthi uJehova ubenecebo ukuthi akekho kulomlilo ukuze ngisize abanye ngihlezi ngithi ke uzofa ngoba uyithandela ngikhona ngizolikhuluma iqiniso ngabo laba esibethembile laba bamayo bekhulume beshumayele phambi kwabantu yo sisi uNkulunkulu akaqinise uNkulunkulu akupha amandla uNkulunkulu akusize ukuthi njengoba usuqalile lo mshikashika uphuma uya kubantu ukhuluma engathi uNkulunkulu angakupha amandla ungaphelele endleleni bakuthola kanjani abalaleli ngiyatholakala ke enambini yami engitholakala kuyona inkundleni zokuxhumana ngiyatholakala ngiqale lapha ku Facebook ngingumazikalala Grace Mazikalala Grace ila ngitholakala khona ku Facebook bese kuthi lapha ya ku Instagram ngiyatholakala ke khona ku Instagram ngingu Grace N Mazikalala okay bese kuthi lapha ku TikTok @ntophu ndlela @ntophu ndlela amagama ami awu2 lawo yes indlela bese enambini yami engitholakala kuyona ithi 081 358 4254 ngizokufaka nami lapha ku Facebook uma ufisa ukuthi umbone usisi kade si live esixoxa naye lapha yana ku Facebook intombi mntakandlela uNkulunkulu abe nawe sisaqinise uyena kuphela umoya ongcwele kuphela ukwazi ukupholisa amanxeba sibonga nje isibindi sokuthi uphume uyofakaza usize nabanye ukuthi bangaze bangene kula ungene khona lisho njalo iBhayibheli uma ngabe unethumba lokukhuluma nomyeni wakho kuzothini bengasho nje ukuthi la ukhona mfethu awuzama ukulungisa uyedwa umuntu siyakuyena uNkulunkulu utheki mina idivorce igcina iphumile ngiyenze ngomhla ka22 September yebo lelanga edlule ngenyanga ephelile nigcine nihlukanisile ngokusemthethweni sihlukanisile nje bengisenkantolo ngomhla ka22 ngomhla ka23 kuzoba Heal My Wounds